Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Menteri katanat PHE ubare nikton lengdo tongkhar singo hun satya bat itenad ya ka jingtroi kam bat ki jingtei hagabaya dei bat ki top ki badon halai kor lapan singa uti menteri hakate ka jingle jingo kensan ya kate ka jingtrei ubare nikton ulaya turo baka ka jingle jingo ka jongu ya kite ki top ki bedang shna menta bat patla ban pendep satya namar ka jingsuki jong kontraktor dei nakadaw ayu ba kontraktor uklam lawan pendep katkum kapor balabu. Menteri katanat PHE harengkat MLA kan nongkrem uba lambor malnyang bat kihe katanat PHE kibla sendran banpej hadu katno ladep ya katika kam. Basin baladon kini ki projek ki bala pantri nyimkwa banyu baki sakut lut ki projek. Haba ke sokar kala sanction la penmang pisa ban pantri kru projek ki banyu bandala sisa ban pantri. Kita ketika expectation jo pajba ro kuntahi bat ngintre kita kadur tengah sim kita jirkli ban persang ki permen ko ngabat ba ikwa banyu bangin dia sim kialang ke jintre waji so tho ba marwei nam la ban le kataru kam jintre lang ki engineers bersukuman hadu tang ayo cooperation ni engineer berkot staff badan department dari nalor kataru idon company ka seriousness na kling contractors namar ki ban trehi at crown ki di contractor ki ban tre Tinggal kami kerja cooperation dengan kontraktor kita terang terlibat. Sila mau menyutu ya kakatan di kontraktor bahwa sinti yang kakam kontrak. Tinggal tang way kontraktor, penting ngam temau haji ada terpres nak kita something yang batang way kontraktor. Ini babur. Jadi haduk mata punya pun ada mata pilak wan jurip kakam kemnya semua atau pikulan ban ngan khotlang kontraktor maksud tu hega problem ju dengan saya kendu ada utang pada kendu dengan khotlang kontraktor pada kendu maksud tu ke practical problem ke boy kendu adu mentang ngam tip bandon ke problem ingin pe ke explanation ke ju ban bedai badan kam ban la dengan snu tu ba ki dau kim song nia bat hakata ka jing perkhat ban pen be ke kam kala ban poi hadu put ya ke ba ingin kerpat kontraktor bot sundan kakam lan ke department kala bekan selo ko kadar man ay masugay min la poi hadu up to that extent min habat poi da ka bang sesuatu so andang ye diskusi te hak ni ko masuban ay kulay shua ni ko ke pang na na palok ni janma palok ni ha ya ba lawan sitong ko ke sitong ye jui minister belum jui baru itu bagi susah bahawa kerja safety joki menteri ini bagi stimul aku berjalan setengah misalkan kalau dipok itu bintang penting yang dikatakan di sedang dipok bangsawan jadi telang dekat dengan ikut navy dari lawan Jepang pada penting juga jingkun kam ki engineer jami kita dalam hal ini kemudian civil engineer juga yang solution Indo ada sweat. Di kaba ngaku apa nak tu dia lupa jauh kita kita nak di bawah tu di lantai kuat di sekolah. Di lokal masih tu hang ni semua. Kajing tangan apa nong sudah ni kan. Masih nong ayu kamu semua apa betul kita kisah apa? Kalau tamu ini aku menjadi apa? Penyeming itu, de sultanat sebut pada yo anwan jemo ini apa? Bad nga sultanat pada itu penginaya bu yang meeting pakai ke manong singkong, kamera jadi minister tentang jemi dan kata di officer juga department yang berkembang dengan penyanyi state di kam. Ayat ini pendek nama sisi bengawan membuat susah kait rumah ini pak dengan berzat berbagai pun. Padahal cukup bor ngasih kuat bersuah ngidung kam ini retrofitting project retrofitting scheme. Kawan-kawan ayum aki tolong iya. Jadi ketika kau wangi anggot deh apa ni kuat. Ang ilang ni matkuat lang ni ketika ongoing scheme pada
JGM, kan wano JGM ng bajo ka retrofitting, kemudian yarap sibon. But kaba lain kalong ba ngin tahun di nama sosial ini ki pipe ini ki topum mga inaugurate mga ako record mori gulo kaba hagit siya ngilang kapis tangi ki pipeline namar kasus yung saya ka atas lupa kau kadang ngira ay nang mangin cut down yung expenditure kang mangin cut down yung jinut jiksa lada ngatry tang na kini ki top talong ko mga national park ki top new yung kalay ko mori matray tang kini matray ka mori bro ko yung matray ka ko